پشتی کوڕەیە کەرکووک و بەغدەش لایەنە ڕێکخراوە داعش هاتبووە دەستەسەرکردن هێزن ئەمنیشیان دی چەندین ئۆپەراسیۆناندا vê rêyê kontrol bikin. Lê paş kontrolkirina vê rêyê çendîn hawlatiyên Kurd li ser vê rêyê hatine kuştin û rifandin. بابەتی ڕەفاندنی هاوڵاتیان کە بووەتە دیاردەیەک ئەگەر حکوومەت پێی کۆنتترۆل ناکرێ ئەوە ئاگداری وڵاتیان بکە کە ڕێگای مەترسیدارە چیتر ئەوە نەکەن کە ئێمە حاڵەتی زۆرمان هەیەوەکو کورد بە تایبەتی لە ڕێگای بەغدا خەتف کراون دوایین حاڵەتی ئێمە لەلایەن حەشتەوە هیچێک لە فەسیلەکانی حەشتەوە خەتف کراوە بڕی 100,000 دلاری لێوەرگیراوە تا ئێستا نەگەڕاوەتە ناو کەسوکاری. وتەبێژێ فەرمیان هێزن حەشدên شعبی سەر bi fraksiyona Bedir daxwaza balgeha kuştin û rifandina Kurdan li ser rêya Kerkûk û Bexda dike. عمليات خطف لعزة من القومية الكردية. اوپراسیون رواندنا رێزدارên Kurd li herêmên dibin destên hêzên ewlekariya Iraqî û hêzên heşt şabî de agahiyeke nedurist e. Eger çi dokument hebin di vê derbarê de em amadena alîkariyê bikin û vê dozê bişopînin li gel serkirdayetiya heşt şabî û aliyên çekdarên heyî. û em hêvîdarin her yekî belgenameyek hebe di vê derbarê de bo me pêşkêş bike û em ê alîkar bin. Şêx Ednan Qerelûsî wek serokhûzekê Kurdan li Bexda daxwaz ji Herêma Kurdistanê û her du partiyên siyasî êketî û partî diket ku rê bidene eşîretên Kurdan û hêzên pêşmergeyî ku hevpişkî digel hêzên Iraqî rêya navbera Kerkûk û Bexda kontrol bikin dakujiya hawlatiyan li ser bêheta parastin. ئێمە باید چارەسەری بۆ ئەو خەتە بکەین خەتی کەرکووکە مندلی خانەقینە شەهرەبانە باید کورد و هەرێم بە هەموو شێوەیەک لەگەڵ ئێمە هاوکاریەک بکەن بتوانین لێوێ چۆنکە ئەوە خەتێکی تجاریە خەتێکی دووەلیە دوومەن خەڵک خزمی هەیە ڕۆیشتنی هەیە ئێمەیمە دابش نەکراوە عراق تا بڵێن ئێمە تەواو ئێمە باید هاوکاری ببێ قوتێک هەبێ ئێمە بتوانین لێوێ پارێزگاری لەو ملەتی خۆمانە بکەین. Kurd radgehîn ku rêya navbera Kerkûk û Bexda rêyeka pitirse ji ber ku Kurd li ser têne kuştin û rifandin. Lêlayanên şîan bi pêçawane ve radgehîn ku ev rêya rêyeka tenahî ye. Lê eger ev dûseye vî şêweyê bêhte ragihandin, arîşên li navbera Herêma Kurdistanê û Bexda dê aloztir bîtin. Sala Bamarî dengê Amerîka. Bexda.